بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الإمام النووي رحمه الله ليوافا ثالث حديث كتري ميدو درس وارغن من بلالني فتوك مؤلف رحمه الله فتوك بيان كرا وافا تيمان حديث عدي هتر ون حديث هذا دين بفتوك مؤلف رحمه الله بيان كرا وافا وعن حديث كي عبد الله بن مسعود کے اريه روايه کے ایسا وا روایت هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أدمي إمام بخاري مسلم رواية روافا وصح حديث بحديثك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من صحابي بدالوني حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رسول صلى الله عليه وسلم تمن من خبر دينه وهو الصادق المصدوق. එකදෙක ෆානකි خبر ගෙනස්තිනුමුග තෙදුවරි ආදී ගෙන්නවා خبر තකුග තෙදුවරි মানে কি ගෙන්නවා වහීග තෙදුවරි බේෆුල ඒ තෙදු කුරවිගෙන්වා ගෙන්නවා خبر තකි තෙදු කුරවිගෙන්වා ආදී خبر ගෙනවමුග أمانة تدوري بيفول. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من مقدمة متاغا جنة مكة بينو مكي من حديث كبيان وكي غنني غائب كوا خمت تك جواه بكنت تك كي كمهن قبول قرن جه عقيدة يا قولون هوري مهم واه كتاك واتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من مقدمة بخبر کی حقیقت گاوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرات اڑوہا فاوا تدو خبرک بندیر مٹک ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه. هذا كم میہ کوس دنیا افم وگن ان گوئی یہ حدیث کا بیان وگن میاننی كم انسانا اینگ ممگ رحمگ تریگا فنفدಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮನಿತಿಕ್ಕಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ 40 ದಿವಸ ಒಂದೆಂ ಹೇದಕುವೆ 40 ದಿವಸ ಒಂದೆಂ ನುತಫಾ ಗೊತ್ತುಗ ಕಡತ್ತು ಕುರೆ ثم يكون علقة مثل ذلك يفه ನುತಫಾ ಬದಲುವೆಗೆನ್ ದನಿ ಗಂಡು ಲೇಕೊಳಕ ಆದಮಿ ಗಂಡು ಲೇಕೊಳ ಕುಲ್ಲಿಯಕ 40 ದಿವಸ ಉಮಂ ಬದಲುವನಿತೋ ನುವತ ಬದಲುವಮು ومن آيس بدل ونيتو. هذا ایک جواب کی نطفہ گتوگا 40 دوس وما فہوگا دین مڈو مڈو اے نطفہ بدل وگن اننی گانڈو لیکولک گانڈو لیکول گتوگا وے اے لیکول فوریہ مگن دنی 40 دو ہوگے تیرے آدے دیوان مرحلہ آدے گانڈو لیکول گتوگا ممگ رحمگ تیرےگا وما فہوگا دین ایک گانڈو لیکولو بدل وگن دنی علقائق
ಮಾನೇಕಿ ಮಸ್ಕೊಳಕ ಹೆಫೆ ಜಾತುಗೆ ಮಸ್ಕೊಳಕಂ ಎ ಗಂಡು ಲೇಕೊಳು ಬದಲುವೆಗೆಂದೆ ಆದ ಸಾಳಿಸುವುಗೆ ತೆರೆಗ ಗಂಡು ಲೇಕೊಳು ಹೆಫೆ ಜಾತುಗೆ ಮಸ್ಕೊಳಕ ಬದಲುವೆಗೆಂದೆ ಏಕಂ ಫುರಿಹಮ ಮಿವನಿ ಮಮ್ಮಗೆ ಬಡು ತೆರೆಗ ಎ ನುತುಫಾ ಎಗ್ಗತುಗ ವಾತ ಸತೇಕ ವಿಹಿದೋಸ್ ತೆರೆಗ ಮಾನೇಕಿ ಹತರು ಮಸ್ ದೋಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಆದೆ ಹತರು ಮಸ್ ಫುರಿಹಮ ವಮು ثم يرسل إليه الملك الله سبحانه وتعالى ملائكتك فنوة الله تعالى حضرة الله ملائكتك فنوة أي وكي خاصة ملائكة النوم إهن مس ملائكة ترين ملائكتك الله سبحانه وتعالى فنوة هذه فينفخ فيه الروح إيه ملائكة إيه مسقلك تريه فران لبا الله سبحانه وتعالى فرانتك ترين فرانه إيه مسقلك دبيجنده then فران لبما فهوغا ويؤمر إيه ملائكة ين أمر وبيجنبه هترك من اليوم بأربع كلمات هترك من اليوم من إيه ملائكة ين أمر وبيجنبه माने कि ए मलाइकतुं के सुहफुगा हतर कमेल लियुवुमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए मलाइकतुं नंग अमर करब आदे बिकत्बि रिज़्क़िही ए नगे रिज़्क़ व अजलिही व अमलिही व शक़िय्युन अम सईद ए नगे रिज़्क़ा ए नगे एन मरवाने दोहा ए नगे अमल तका ए नेकी बाज्यवरियत्तो अदि अबाज्यवरियत्तो लियुवा आदे बिकत्बि रिज़्क़िही ए नगे रिज़्क़ु लियुवा आदे रिज़्क़ु बेहे देबेक एई ए नगे हशिगंडु दुळहेव कम्मतिग बेहेट्टु मट्टक बेणुवा रिज़्क़ु आदि एन दीन मतिग साबित हुर्मट्टक बेणुवा रिज़्क़ु आदे ए नगे हशिगंडु दुळहेव कम्मति बेहेट्टु मट्टक बेणुवा रिज़्क़ु केवमा बुइमा अन्नौना आदि एन निदाने तना आदि सवारिया मिबावतुगे एम्मिहा कंतत्तके एनगे हयातुग एने बेणुवा एम्मिहा रिज़ुगे लियुवा आदि एनगे दीन मतिगा साबितु हुरुमट्टका बेणुवा इल्मा ईमान कमा आदि या गुळे एम्मिहा कमे मी रिज़ुगु तेरे वदगेंदे එම්මා රිස්කු තෙරිය දෙබේ වදගෙන්දාන එයි ඒනගේ හෂිගඬු 12 කම්මතිග බේණුවා එම්මිහා කාබෝතකෙච්චා අන්නවුනා ඒන නිදාතන আদি සවාරියා මි එම්මිහා තකෙච්චෙ আদি ඒගේ ඉතුරුන් දීනිය එනෙන් හිදායත් දෙක්කෝම ඊමාන් කම ශරු ඉල්ම আদি ඒනේ බේණුවා එම්මිහා ඉල්මෙ මේ රිස්කු තෙරිය වදගෙන්දේ දෙන් අන්නනි وأجله أنا من دنياك دمي هنانة مدة أنا دنياك هنانة مدة أنا كيها دوه بندن دنياك هنانة ميه كم بس ملائكة الصحف غليوبا إكتون إكي ميهونك عمر تفات وجنبه مثالك نوح عليه السلام نوسته فنسا سحر وندن دنيا کا ہن نبی اما ایک انسانوں کے عمر تفات وگے می فرانا نوتمی اجل دنيا کا ہننا مدت کے دیگمینا کرمینا کی انسان کنڈالا اچنو ای اللہ سبحانہ و تعالی کنڈالوا اجل میکمگا اینگے හෂිගණුගේ 12 කමක් වෙස් බිනා වෙ නොවේ 12 සිහතක හුන්න මීහාවස් ඒනගේ අජලු ජෙහුමු ඒන දුනියා වකිබෙගෙන් දාජේ අජලු හමවමු ලහිෆ් ෆහින්නති එමිහකු දුනියා වකිවංජේ ෂේඛ් ඉබ්නු සමීර් රහිමහුල්ලාහ් මේ ෆතුව ශරහාග ගෙන්නවා ෆ වාහකේ ඉබරත් තරි වාහකේ
ekatun sheikh rahimahullah bayan korevvi unayzaga hingadiya hadisai saakanegga daturu koffa diya mihaka kaaregga daturu koffa diya mihaku mago horas kuram wegen ulefa kaaru baskaluga saakaluga diya miha madumi korani kaaru horas kurande adi ewagutu e kaaruga immiha madumi korani saakaluga immiha fursu tinumattaka kaaru madukolli horas nuko deba mihum wes kaaruga immiha wes adi saakaluga inna miha wes ekati anakacca fursu tinumattaka maduku ekaku anakaka beluma foga den kulliyaka deba mihum wes kuriya daannim ehidu saakal dovwan immiha gossa kaaruga jehun kaaru jehun wagutu kaara saakala accident wi wagutuga saakaluge fahatuge immiha maruwegen di e libulu shokuga adi sheikh rahimahullah bayan korevvi alwan me visnanama hingashe mi hadisa yamedu kuda hindu palakan mi kaara saakalu madukuri kivehe ade e maruwi mihage omuruga baaki ebain adi sikuntu kole em esin sikuntu kole furihama mumattaka e deba mihu madukur mafahuga kuriya diya wagutu accident hinga emihaga ajalu hamave emiha miduniye dukurajhu walan yuakhir Allah nafsan idha jaa ajaluha evs nafsig ajalu awmun e ajalu Allah taala den faslu qurban en hadis basule asave innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha e nafsaka hagguwegen wa rizq hamavejjoma daande emihaku marenwane ad emiha marwani emiha ya wa rizq hamavege em evs nafse ajalu hamamuge kurinne marenwane adi ajalu hamamafo emme hidukola kavves emihaku duniyega nuhunnane ei dulehew sikkatigga wa mihe namas komme sababe medul korawa emihaku miduniye wakiwanjihin ademi ajaluge wahaka dakkairu bay faharan hiwe mihage umuraki warutawa ecchehi digu umura kuru umuraki mi warutawa ecchehi ekamaku jawabaki mi warutawa ecche none ehne kamaku ajalaki Allah subhanahu wa ta'ala kandalum wa eccheki digu umuru devwa mi hunnan e umuru devwani Allah subhanahu wa ta'ala adi emihage umuru kurwani nuwata diguwani ei emihage ikhtiyaru ganoni emiha nisbeva aila ge sababu wakame nonka ada den bayan wegen annani wa amalihi ena kura emmiha amaltakin Allah subhanahu wa ta'ala mi malaikatun liuwane ena duniyan awmuge kurin malaikatun ge suhufuga ena qur'ani emmiha amaltake liuwa egotun ena bunane bastaka ena gunawantakun qur'ani amaltaka ena ge hituge emmiha amaltake malaikatun liuwa ada den bayan wegen annani wa shaqiyyun nam sa'id ene ki baajjeveriyetto nota abaajjeveriyetto liuwe ade miha baajjeveriyetto abaajjeveriyetto kandalanigeni ena marwa hiduga ena marwa wagutuga Allah taala wahi kora wafawe faminhum shaqiyyun wa sa'id eba mihunge terega we baajjeverinna abaajjeveri
den e baajjeverinnaki kobakan adi abaajjeverinnaki kobaken Allah taala mi ayataka tafsir ko devi فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد آدمي أباجبرنكي إباميهم القرآن با عملتك صوب نرك ون جهميهم إتاغا دمتي بني غتوغا نرك ون جهميهم آده مئاتك هم بيان بكن آده باجبرنك واحد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود هذا باجبرنك سورك جهولوري سورك تكوغا دمتي بنوي تناوس فرصة لبيجن دامي එම මීහයකි බාජ්‍යවරියත්තෝ අබාජ්‍යවරියත්තෝ කණාලන් ඉගේ වගුතකි ඒන දුනියේ දූකරා වගුත ඒන දුනියේ වකිවෙගෙන්දා වගුත දැන් මේ හදීසක බයාන් වෙගෙන් අන්නනි ෆවල්ලාහි الذي لا اله غير ආද මේ ජුම්ලේකි මී අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න් මස්ඌද් විදාල්වනි අල්ලාහ් ගන්දි ෆවල්ලදි නෆ්සි فوالله الذي لا اله غير الله فيوا إهن إله كنوا إله الله غندي هو كون ذن بدالواني إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فما كشرون تبامهم كور ميهكو سورجيج أهل ورينج عملت كرامون غس إميهكا سورجيا دمدوكا ذراع كمينور मुशक्के मिंवर कार्य फावनी को माने की हे अमल कुरमुन गोस ए नगे अजल निमे गैव फावनी को एने की नरक वंत वेरी कमुगा वाणम एना नुबे अमल कोग्गेन एना नरक वन्ना أصل من حديث كبيان بكم ميا من عبارة إن حديث كتفسير بكم عايز سوي ميستكون فن قطوك سوارجيك عملت كرامون النميها ميستكون فن قطوك إنكي هو عمل كرامون النميها إكما حقيقتك إنكي نركاك أهلوري إنك ස්වර්ගයේ අමල් තක්කම මීහුන්න ෆෙනුණු කමුග අවියස් හගීගතුග ඒනගේ හිතුගාවා නුබෑ කමගේ සබබුන් නුවත නුබෑ නියතගේ සබබුන් ඒන නරකයේ වන්නන් ජෙහෙ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فإن نركاء أهل ورنج عملكم إن نركي بدي أي إن قرمندا كمكي نسأل الله السلامة والعافية والعياذ بالله أحرم الله تعالى حضرته ركعت الكمان يدك مفدا نبانيتكم أولن من عملت السلام قدموا يدي الله تعالى حضرتك أولن من يدك أي إنك هتوكاوا إن نباكم كسببون إن هلاك تري ويتي كندا جهون فنموكا إن بيرفشون فن كنتتكوكا هو عمل كوريكم غاويس إكما إنك هتوكاوا نفاقكم نوتا دكون تريكم كمس نبا سوبكا هوري إنا نركي ونجي دين حديث كبيان بكي أنني وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع نبا عمل كراميها نبا عمل كرام قص أميها كا نركيا دمدوك ذراعك منبر مشنها منبر كارفا بنمس تقدير قانوني قضاء قدر إنك سورج وانت وري كما ليوبا فوانما إن هي عمل كوجين سورج بنانه آدمي
حديث إترى شرح كلام بجائرها نبي صلى الله عليه وسلم غاريه واردك عيسى حديث بصورك بلالا إيرها هنقرأ ميكا إفهارك نبي صلى الله عليه وسلم ಉಳುಬಣಿಕೊ ಹಗುರಾಮಗ ಬಾವರಿ ಮೀಹುಂಗ ತೆರೆ ಮೀಹಕು ವರಂ ಆದಿಯ ಖಿಲಾಫ್ ಹಿವ್ವರ ಜೋಶುಗ ಹಗುರಾಮ ಕುರಮುಂದಿಯ ಕಾಫರುನ್ನ ದೆಕೊಳ ವರಂ ಹಿವ್ವರ ಎಕುಗ ಹಗುರಾಮ ಕುರಮುಂದಿಯ ಫ ಮೀಸ್ತಕು එකම අජාබුයි අනිකි සහාබින්ගේ තෙරෙන් මේ සහාබින් ඒනගේ හිව්වරාමෙදුක අජාබුයි දැන් මිස්තකුන් දෙන්නේවි هذا الذي كسب المعركه ආදමීන මිහගුරාම කාමියබ් ඒක ධර්මය සවාබ හොදානේ ෆහ එහිදු නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් حديث فلكربي هو من أهل النار آدمي نشاطك مهورا كمي هغرام كوري ميها يكي نركا يكي أهل وري آدمي واحد كوجن ديئي صحابين ورن أجاب كوروني كمك هورا يكو هغرام كوري ميها كهنن هي نركا دني رسول صلى الله عليه وسلم کے حدیث صحابین وگن ديئي ورن أجاب كوروني حديث بس فلكا آده صحابي قبول كره نبي صلى الله عليه وسلم بسول دوغن واني نمس إها هفرا يكوغا هغرام كوري ميهكو نركي وناني كيهنن هي آده رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتن حديث فل كره بمون صحابي ترين صحابي يكو ميميها فصفحتم بلمن ديا එන හගුරාම කරමුන් දියරුග බලමුන් දිය ෆයි එමිහා හගුරාමගේ තෙරේගා හිව්වර එක්කොන් හගුරාම කරමුන් දනිකොන් ඒනගේ අදුවුන්ගේ ෆරාතුන් තීරෙ මීනගේ ගයන් හෙරුන් මිමිහා ගයන් හෙරුන් අදි ඒන මායුස්වි එහිදු ඒනගේ කණ්ඩි උරයින් නගා ಬಿಮ್ಮತಿಗ ಎ ಕಂಡೀಗೆ ಅತುಂ ಹಿಫಾಬಾ ವಿದ್ದುಮ ಫಹುಗ ಏನಗೆ ಮೇಮತಿ ಎ ಕಂಡಿ ಮತಿಗ ಬಾವ್ವ ಕಂಡಿಗ ಮಚ್ಚ ವೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಹಿದು ಏನಗೆ ಮೇ ಫಳ ಲುಮ ಫಹುಗ ಕಂಡಿ ಅನೆ ಫರಾತುಂ ಬುರಕಶಿ ನುಕು ಅದಿ ಏನ ಮರುವೆಗೆಂದಿ ಆದ ವಿವಾಹಕ ඒනගේ නෆ්ස් ඒන අමිල්ලේ මරාරි ෆහ ඒන බලමුන්දිය ඒන ෆස්ෆහතුම් බලමුන්දිය සහාබි රසූල සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අරිහ වඩාගෙන් එකමුගේ خبر දෙවි আদি එමිහා විදාළුවි අෂ්හදු අන්නක රසූලල්ලාහ් තිමන්න හැකිවමේ තිබායකි අල්ලාහුගේ රසූලක මානකි رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حدیث بسرو کے تھدکن می صحابی کے حملن فنمو ಹಿವ್ವರ کو ಹಗುರಾಮ ಕುರಿ ಮೀಹಕು ನರಕ ವಂತ ವೆರಿಯ ಕಮ ರಸೂಲನ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬು ಏಕದೇ ಫಾಣು ಹದೀಸ್ ಫುಲ್ ಕೊರಬಿ ಗೊತಂ ಏಕಂ ವೆಗೆ ದಾತಂ ಫೆನುಮು ಇತುರ ಎ ಸಹಾಬಿ ರಸೂಲ ಕಮಂ ಹೆಕಿವೆಗೆಂ ವಾ ಹೆಕಿವು ತಕರಾರ್ ಕುರಿ ehdo rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fu kurevi kon kamaka hay den emiha dennevi iba nabiyya emiha ka behe gotun demme naraka ga ahluweri kama bayan qaddevi miha miweni gotaka marwegen diya wa فقال النبي صلى الله عليه وسلم ehdo nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis fu kurevi إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار هذا يبامه قول ميها ميستكن فنقتك سورجيك عمل تكبر من ده وهو من أهل النار إنك نركاك أهل وريك كمغا وحالك
ena miistakunna fenna gotuga ena miistakun deke gotuga noni miistakunna qabul kureve gotuga ena swarugege amata kure ade den mi hadis ka anabaya baru libe ehem wahake ade narakage ahul weringa amal tak kuramunda miha ena marwan kaariwa waniko ena suwaruge ka ahul weringa amal ko ena suwaruge wade ade usayram ay bani abdul ashhal ge ansari bekare ade mimiha yaki islam deenuge aduve islam deena dekolo mihe mimiha uhudu hagurame muslimun nokuma wadagatumu uhudu hagurame muslimun nokuma wadagen hidu Allah subhanahu wa ta'ala adami sahabige hituga iman ka levi adi emiha iman adi ena jihad kurmattaka uhudu haguramaga baveri adi ena ihaguramaga shahide gotuga maruwegen diya fa hagurama ninu ge terega mistakun ihaguramaga gatuluwi mihun hoda mundiye ehidu eba mihunna fennani mimiha e qatuluwe fati bimihun ge terega waniko den ehidu sahabi mimiha dennevi malladhi jaa bika ya fulan ege ei kurin ei islamen nunka kurin ene ki islam dina dekolo mihekka den haguramaga maadanuga ena fenumu ena kairin ahani sahabin kivehe honkamaka he mitana miyai mitanan ai tibage qawmuge mihunge difauge heyi am islam deenuge islam deen beenuwegen islam deenuge beenumuga heyi ehidu emiha dennevi bal raghbatan fil islam timanna ai islam deen beenuwegen ekamuge edumuge efahuge emiha edunu nabiya sallallahu alaihi wasallam emiha ge salam rad enage salam rad koddefu fasara hada khitamuhu adami miha ge emme fahu wagutu kol kam wegen dia mi wagutu kol adi ena qatul wegen diyai shahide gotu adami enage mure hayatu nuba amaluko adi islam deena dekol mase koramun diya mi ena islam wama fahuga shahid wegen diyai itur evs kamen nokon hama imam wegen ena hagurama ge tere wade shahid wegen diyai evum ena emme fahu wagutu ena kuri he amaluge sabun ena shahidege manzila wasidawu inshallah algan me madama ge darusuga mi hadis ke bayan wegen anna faida takabbal alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين